Assalamu alaikum. Ноқат Қажыматат каналының қатталысы бүгінгі күнгі 11 октябрь 11 октябрдағы обедтегі құстармен сіздерді таныштырамыз. Түшкі тамағында татты болсын. Ноқат Қажыматат каналы дайыма сіздердің қызметіңіздер. Сіздерден барыңыздарға Ноқат шарынан жалыныз шаламай айтады. Біз азыр біріншілі Капитал банкқа келдік. Капитал банкта курстар қанша екен сол жерде көреміз. Капитал банкқа келдік. Капитал банкта 82 сом 70 доллар, 80 сом евро, 1 сом 80, 1 сом 28 рубль екен. Қазақ теңгесі 0,017 екен. Капитал банкта шондай екен, азыр башқа банктар барып көрөбүз. Кыргызстан банкка келдик. Кыргызстан банкта 81 сом 80 тиын доллар, 80 сом евро, 1 сом 29 тиын екен. Бұл жерде Кыргызстан банкта курс шондай болуп атат. Туганы Байчун банкка келдик. Байчун банкта 83 сом доллар, 80 сом 30 тиын евро, 1 сом 28 тиын рубль екен. Бұл жерде деле рубль түшүп кетти. Тугандар, бүгүнкү обедтеги курсубуз ушундай болуп атат. Тугандар, түшкү тамагында таттуу болсун дейм. Кайсы жерде болсо саңыздарда лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Ноқат Қажыматат каналы дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Сиздер менен коштошпойбуз. Азыр дагы банктарга барып көрсөтөбүз. Доскрит банкка келдик. Доскрит банкта 80 сом 30 тиын доллар, 80 сом 20 тиын евро, 1 сом 28 тиын рубль екен. Доскрит банкта курстар бүгүн ошондой болуп атат. Азия банкка келдик. Азия банкта 83 сом доллар, 80 сом 50 тиын евро, 1 сом 27 тиын рубль екен. Бұл жерде рубль түшүп кетти, тугандар. Ноқат Қажыматат каналы сиздер менен бүгүнкү күн коштошот. Эртең Кудай кааласа тынч болуңуздар. Эртеңге чейин Аллага аманатсыздар. Барыңыздарды жакшы көрөбүз, сыйлайбыз, урматтайбыз. Ноқат Қажыматат каналы дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Биз дайыма сиздердин кызматыңыздарда болуп турабыз. Эртең көрүшкөнчө тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Assalamu alaikum. Рахматуллахи ва баракатуху демекчимин.